Wikirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya tuna yaiteire. Mwancho muligereria bugeta Kisii and Ndizi TV na inda somorobelio na yaiteire rero nigo natarire wika sensemo ya botori egotoka ime ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu Chache South county ne ya Kisii nigo na motarire omosubati oyomo omunyakieni otagete gusangana intu amange ali abange mokobisa usabange tokobisa tutari konyara ko batugukwana Tinta itinga tulire bonoiga, nteta chigwa tolera bweka, teta chigwa teransere bweka. Asengejo na asemeza itugaiga, ebintu getembirororo. Ebyawe chigototainga mbintu kie bintu bata machi okonyuntu bwate bintu ebingigora. Kole na chigototebiere bweka. Wetero muganoye, ninde no kwegena buna no gokonyayo mwanchu muligerere bwegeta Kisii and Ndizi TV. Egero nyora maigerio, onyoro gosemeria, onyore ngana kyobona retakomenya asobugimogo. Nere gwetero asumuganoye. Nere kero gena baranyoro bokonye bwanchirende yonsi. Ekero togenderetega. Igo bono rero umurubiri bwiri tukule rero na yaiteire kulinde nigore umungao wake. Asengencho omuntu ni gareto gusanga nenche saranyarango ntita asange nayo mwanchu muligereria umanyangana kyobugi mu botomenyete bure igo bono to baise gusuka asengencho ne nkwane kubwatanse asegekeke kerbosyo ekero tole nere gaiga umunyakieni kabisa achi gusanga munaintwe asenchera eyemo yobukira mukigima igo bono to baise gusuka tigatumerane enatarire wika senka yabo egera tusanga monere mwangoreiga nayo bwati kwa makini asengencho muganoye nucheko gokonya mono asubugima bwawo karibu sana asante munyakieni long time muya nagokire rero naikira senka yaini nagokenenje nabakaribishire asante na nimeshukuru asubuikaga Enchire ntokore mirime itore nakito konya mandesko. Bia mono sana. Ndatote bi mwanchu muligere bwete Kisii and Ndizi TV your full name singana kyokurukwa endo confirm ngamba tuli naika gose na enda sanga. Wanja bategari mbia muri. Asa mari tanguru kunansi mawia. No manyete boturi ga setu kuri rero twikiranire gaiga tutoe tubatebia mangi. Ali ako bakonya aya ako beka mo mutuaro murembese nkoro yaino. Nande moimo ke mokore mirimo yenu na omuntu ndi gwensi bia mono sana igo nansi oyaeteire karoro chekaranste gatari ngatara yetera weteira mange buguma bwa musomire mangana mange akikiagarire so kiriga tusange amonere asenchera yobikirano tuchakira masomo nansi ngayuki nerete mbutori yago se ngayu chakirete amasomo ino amasomao na ndekero kende familia ino your siblings abibulibao you can talk na bogo kwanirake sawa ase family ito turabana saba lakini oyo mwana asira myaka itatu yaera kila sibonega tubono twatigiri batano ne family twense no turi ase ebarisko awa nchibono nchintira somochi ase nsemo ya masomo o nasomete chi school wawa segencho transfer ya muibulu na yarenge ayo no kunya gutumiuchia but education most eye bono na togo so mama yega Nyambururu primary and then ngacho kulira Tibo girls no na korete ko okay yeah with college I did HTS that time it was HTC yeah for 6 months and then ngakora a single subject ya HIV management in Mombasa na bibi na koleta most probably asa masomo ngwachito konyora gasiende korande gose egasi tinchi tukonyora so kora tutimano na cheke to kore gasi voluntary okay yeah kora want counseling okay non-payment not payment but non-payment okay yeah na baibuli bao they are alive once once in bare moyo bari they are in different places
moyo bari mwancho murigerio kwa igure igoro ya Nancy na somete na kurite college ya agakora mangana HIV mono counseling kwa abantu mangana counseling na arakorete mpaka buna bono twikire aigasinka yabo. When we met ngwantetia mangana mange mpaka ngatebanga Nancy bono igo mpimete igo kungaina what's happening ngwantebeti about your condition. Prove ngonga you are living no goseno menyetene condition yi kana na watulirite na chitari ekerongo chumuntu da go face iga ndo na wate motivation yo kore gintu ke okonya bana ekero na chitari na wate motivianga nyore asigete kegara ni nyuwete nsemi abantu asibare moyo no nzugumete ngakintambe sana angajere na gote story na unamenyete unanta gitego femia abantu una bakomenya eseki kera ncho manyana menyete nyamore nsawa tena miaka 22 wana ndo 23 to wanchira 23 kule yeah it's 23 now 23 years mancho murigira 23 years amenyete condition ya HIV and AIDS. Nere you are kwani anene moni kina kikiandeta. AIDS is not there yet. It's HIV. If I say AIDS, it's a combination. So ngotawona HIV. If I say AIDS, AIDS is another condition and HIV is another state. So HIV AIDS is a stroke. That's why it goes stroke. So it is HIV. Yani menyete na condition ya HIV. Menyete nenyamoro. I don't want to do tena no mobile. Yani you are living with it. You are living. Yani omenyete na kerokyo. Ne companion. Yani ogo tena. Yani a situation is changed. The life you had. Yani maisha alikuwa bwate. Tari obwate bono. Kera bono maite egendonge kuruguna ki ARVs. Okumera mbale bakumera mambi amara kwawa. Mbale bakumera mambi yoka. Nanjo wana onkumera mambi yoka. Lakini yeah, not very early. But I used to take naring kunyumara kwawa. Saa 3. Chaka kwa for a long time but chikaikase. Juzi tu chikaikase chikondi na chitara. Wiko tuliga Nancy. Tutafika hapa. Sasa umwanchu muri yakaro kwa manyere Nancy guest yetu ili tukurera somo rubiri na yetere na menyete na HIV na ndali proud yasengencho eyo ne condition teliwo change kendo kende gions eyo abange tokubisa abange tokobwa bande bakaboneka ntumaiti our status ibo bana litukurera ngotoeretsera lenga naki ekora teliwo chabosaibo ibo na watomogano behind it Nancy naki kwanyorete condition yes sasa kubori swali engakia yamu ntu abate issue in the family ikaikase tutabwate bomenya ikabetere rende kiro montare kivia kirento kiro montare ngitinza mochia atemere kivia uko ya etera mpaka kwaro na giti ganso guchia ikabana mama alenga sarenge na to kwenda omenya ikaba nambale school ikamusibatu mintu mwaeta bwatiase ona into no to amenyeta konyora muchio yuto turaba ono rocho ko sokuja bwata naki yanda tara buchiabu koreki nyambe ongira na nyumba igatoke semina njarenge ga mashpack injale mashpack yarenga mangana HIV lakini kwa bati semina but I didn't know na maite na ne program yare eli no korete school ni korete school unkande okay plan tingenda college lakini ikaba busa no omuntu narenga mangondere yarenga nkunga kalenge liso chena manyite no chisteri west ndio nyoro munda kule soda oso nyomba lendo igotete Tara ini ngunya utara no basani bane to kana musani anaro muswati mbali ba menyete abumate ba banyetio mbara ba basani bane na mnainga nanya utara ani naro kanga geteliso na ara kwa nywere waka na ndo lenko rwebuye tali mugusi tali mugusi kanywa mai so akiake tukabwatana akiake akacha kunyara nganyore gas Mombasa nganyore gas Mombasa zimeze na bwatire mbeu
yani mnakwagĩtia maiso iga mwanchanire tukara for some time akagenda anda akairana for some time tu amanyante for some time ocho kwebel koraki line ya rei tukaswana nari okay ito wana nganyana kinanyo rase nkoragera kur asengo nyore yanga kurungu ngobeka kabwatero akiake nganyore gasirende Mombasa oko gena Mombasa tumese nimbogole tumusigo gose kwa beire ande timai to sana bogo irio buruire tirende ngagenda ande Mombasa baada ya miezi 7 alingo mayaki obe matanga kitu kolanga bintu bingi ande mokugo lengo monaki mbiyole bole ali acheto kwagero mongine sinaki musiko yo bano igaberegete ayato manyire mongina na ta mai nje naiki na manyire kiona ngatena ondita yo kumagende itu disappoint wa kanaro bas manyire na kanya ko gandere igo ngacha kanga gonki yo na gonki mwana asira baada ya mwaka akakuwa birthday yaye after 1 year yeah exactly 1 year a birthday yaye elikuira nanka ego na chitenka ka warite na chite na Mombasa na chitenka no nyora to mwana Mombasa amahiga ngaira na mwana Mombasa kera agaste na ngo bero bisita na ngo bero ngaira na mwana Mombasa kabera na era ka kurwara utukuira na agakuchinsa chiria nyore tu tata berende birthday ya ngakirio ku ibo yaye tukuria aguika first anniversary birthday ya tu mwana ngaira na mswati mtamake Mombasa Ilio uri Mombasa bado muna communicate na time tutaengo communicate kia negetenga tewa manyinga mbwate te bantu bange mbabwate kia tari kora nini iliza negative B alima tari bantu bange mbabwate nane tu kwa mundu bwansi wano bachako muri tari ngutuka simi tari gutuka wano masibati mwana ero sonde naki mwetu mumurumdu na nyuma tena gutebeti so mwachitu mugatwara communication na moisiko mwabo mosu mwabo atu communicate sana igari mwatwara ta affair na koete family member yes all right yes one baka people na maiti even the time the mother died na chite matanga but he was not there so igaikase after some time in 2006 bachaka kurwa okay after kwa ndio mwana yeah that was 2002 Mono ngachaka kurwara I had herpes I want you to hold it there to bwatirigabo tora minyoka sense mu in studio tora nyoro bonchoreria ekaroto kwirana tumanya ko gendranga after you've buried your mwana then now after some time ogachaka kurwara tuchakirigabo mwanchu murigere to baise gosuka nago taito baise gosuka asengenjo no mugano uraunchoreria bugima bwao onchoreria nchira okomenya so bugima bwo to baise gosuka nonya Eyanero Ndizi TV obwansu obwo Gusii. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukobelia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imiyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito
ntutoko make sure nga tuapimira omurwaire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bundi buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition nobondo bonke so nakitokera omuntu akiro bisito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe itogutumia amaryo ga kawaida aitogotera tukorana conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Biamo naendo mwanchu muligeria kwa beiro molemereria ende tuiranire kurwa asumutimo kwigo tuli na Nancy asenka yabe gotoka botoli obwatu mugano omokongu na ndu mugano omuya obwatu bosemia rero ni garu mwalimu itugaiga ago twasiurira kiregendo Nancy tuiranire kurwa asumutimo egeika 2006 bono gwachakire ko ruhara gotwara apis ingentuki apis estero muntu uchikwara oransemeye okay metawanyita na vaya resabia nje matana apis ono estero okwa affected one part of the body okay one enseme ya moyo mubiri munaga enseme orubarwara mu munachi labora bwatu ndanza use mugongo yura wanja segoja ono nje yambwatete nsa okay kare yambwatete aona chifu nyitari Kani nyekitali maitenga kitu lyotebu aitu nandi njale nge 2006 ilio elibo no cha kitukurwara tu nayo wacha kurwara ngagenda nyekitali bakanya konga malyo nganya kuyeka kabwana ndekine kebe ukuno ne paji wocha igaso mobere ko babuno muntu yete yaho igendo kiwocha kuna machi lakini ngonta yete kuna yire so sima yepigipigi akibona bas ono na karo kwa yire na magutangire gocha bono kigacha nseme mpaka magongo ya ukikebe kero kineke uko una kwa butukira mo kwa butukira nsene ngagwa mali orende ngakio mate ba kwelio ba ukugamba akiba kwelio ba ukugamba wono ngakina mate ngiba ukwana wono nje bakangelio ngake ngaika ono ngobugane umbwe kondoma anya kwelio kinanya kwelio into byategere mwe byalire nebingi byale nabo kwelio ya byale nge bingi bimwe ono mbuga kibyacha kitamu kibike kondi nkike nganya kuumbia ngakaona ngachagange Elini gasio kora Mombasa Mombasa iba Mombasa and ba le kolega ege gasie kaya kere gasiera ili arenge 2006 muchakana yes ngaira naka kero era kanga bilibike muchiyo tole ngo muchitwa kamenya kanyombo kali mwaro rugura nikali twara gurupa choronga chane bintu bike tukasoro mumulo mtu na bwatu musana musani no are kumbe na maisa ngagite your brother na wate man friend ya yo lengo musani yo lengo ko ruali chizeze chiombe kya na maite mu yae ikenga kya tara tukonyuma kangu tukwetu mukungu no uri onsinyira mate yae ndinde tumayayo ndetoga ni gitari tokoleki 2006 tena nyekitali nje ngwakana singa 50 pikto pimu tumaya 50 mwa kani that time yes that was 6 ari hamana ndo musibati mali bakabo akondro angeta maskani bono tukagenda bono ngamatena kitogende agande ya karanga tai kamtinki pero wate tonyuma bas togende elibono gwachira igo oliga Bolete cheto communicate mu mwana state. Bolete nano gutenda kamona ni gato atinde. Gato atinde. Bono, ali tu achitrend. Kamute bono nchabo aka. Tukandare. Nchenga matetu mam tunya ngora kwenda cancel. Ngakikwa lengeso. Sure. Yeah, that's what I want to say. Okay. Ikiagara kinda Mombasa. There was another group. Mchewa musana na wata idino. She was in that group. Wana bale nkondangeri.
arengo kora NGO ase bari kwemure umadana ngubuna mpindu kibona mozi mwabandande na nchengo ira seke tomanye when there was some sex workers arengo barangir kuma she was among the sex workers ona bango ndana ki nkibona ukobwe tende bujia onya sinya dano cyo kora ki sikireli tuko ngaimo kyo mwana na ari mwivo nora amadana ki nilienda mahali nikakula do tuende na sisi tupate katao tuende tukule nini akaanja akamera kwenda kanyora abantu wakwana maritoa makuna ngate sijari ategerera ngotore besto kreki toke naona alinde na chage tukutwara confidence kia na kwangora umuntu muna ruwarite una mpaka muna korea mpaka muna gukwa ngate bintebi dai biro bimpatu biro yone. Did you participate? No, I was just quiet. Okay. Wono ko kiro tegero unga kinki bigenderete. Baka mware nkoro kuchiba kirege no mokoro kuchibicha una mu protection kion. Kion sirento karigireri. Naona achare te kunya ko tuarera confidence yo yani ugo tuara obolemu. Boli bongi Vintengo, lakini nara vete stigmatized. Mwanzo kwa nashito Gusii. Maito mbasa stigmatized yuko. Bimwe tuzo kunyo kugamba kuchya kiringi arengo. Lakini kana na session igete ya mwa chite kwegeriwo onyakoranga ebintengo. Ari wana mate chi group. Oro chi group simne chi chenje chi cha sponsor wa kubundisa. Ono Uganda itinchu ke nchena ngo participate kiagara I'm not dinarenga asira unarenga gesta. Ono ko ikaranse go kana kotegera ko abono nasome tukuru no nasome tukuru binte bingi one kana to igete iga go chikupimu njona na bwa confidence igo kwa Mombasa na ere kwete ego through ngaki ebinte ibasomi nango nyokurwara iga kero mete ga ntwa berteka ona skuru tu mete skuru ta ka ko de factory no tu ka berti ona buna yege tu na bete kaga ya bete parara ona batukanya separate ona kia tu chika ka bere ona kero tu era nali nyajite tuka pimu ega toka bona wajire ndade to anda slow pass ali mwanche mulireria akobwatibya kuru Mombasa kwanyorire session gete kwararenga enjira basomiri nchirango igu no tikoigwa cherande chi signs and symptoms Jones B igochire muberone nari kwachaga kwachakonyora emusani bwe brother yao ogotagete as a wife nari omadethinga let's go tandanga ana dating tinyi manyeti koranche tinya manyeti nande nyasa ondare tekero nyandi na amo gitega kinaona ngairwa ona ngamatega kinche tinya manyeti style inde nduna somera bun Mombasa haya tuende tukagenda tukapima era karogwa wate bamwachi tu achetu muswati nanda nsigete mpaka bona tukaenda bona temuswati njino tangora kasoli ngole rushi uyakakana then nisipimu takopima kwa kwanza ngapimwa kero ya tani positive akate mwenye itali haya inumwa kwante mapema kera ndet mapema toche uka kwana mapema mbeke mdubieno ga buchenji pimeke ngamatebeke soda no ne chips iga kera ngakirima chips na re soda nero ya ringi ngamatebeka chips na soda beke basa igura ya chips na soda ni itali abwate mpimu kende ora mnanko betu atonye diribona na abekire the second kera bekire ekera kora tagantu kariga agotonyeriga akamote ebine mo kora mo kongaina ate muntu yara bichoke no gaki maito na ko bichoke ate yaya eke ko make sure result ya sokre atonyero ande ke gasoka iga the second test akaraki akakira tupiga agasoka tinji como bwate ambia na ria sto kombona ki tulio marem Pepe aguante tu pimunari kiara kanu kirete kirio drio kwana ken ndabana nkitoko because nkwa bwate some confidence me yaonga agente kamanta betena ki yara great woman nyandi kwa ombeti tugende naye mbinyore naona ngwirira mukana kuri tukasikana igade kunyombe second wife yeah mwiko maite mbatigane tubaitwe igo gatoka kuruhema ulisikiaje sengenjo nona aye kwali kwenya kuwekagera you didn't know kuwekagera tinashtukete mono first time but libona kuchaka mario na nashtukete materi idiari pie ko cherio kwa ujintete ilikuwa pimiru ora waki
Dibono na irube ena aligitumye gitaligite. Maswali yana kia gotebeti tenda kuna chake. Oyo gopima wono. Iga mbolut iga ndebetu naki you're a great woman. Onye mbandanga na akire mirango na akire chingundi usaba ndi bagiriki. But I watch na just like the counseling just confirm for this guy so that he can leave me alone. Kurueli ngatwara confidence lakini gaikase sticky mega sweka na stenka because people are talking. Ngai ona ase meigete bono ngachako utwara confidence. Ella igete kachako kwano ngorangora yo sesi ni mitandao. Konya watura limonadi sapia. Natural limonadi sapia. Kachakonyara bantu bakumpule maswali. Koratiga nansi. Kuru Emma wachanga mino wono no manyete am HIV positive. How was it na kiucha getu na break this as a family? It took some time. Think I had to accept it immediately. Yeah, it took some time. Let me say it took a long time. Yeah, nje ngaki kama wika ngarabona ki everybody knows. Here everybody will talk about you. When you want to maybe bali ukagera na kinansi bona na kiali gaga karwa. No, they were just talking about it because that thing ilikuwa imeanza mapema wakati mtoto alikufa. So na mai tena ki ababambe kire ntama utamaiti mai tena munda utwe. Yes. Ngaiga wono mai tegaika ngachaka kumusayane. Ono kweta sumu tau chugeto ndigiriri na tena ki igamanya. Bono last thing kama abantu bakonya tena ki igare na tena ki bono ko bamanyite lakini for some time that immediately I took time to accept and to open up. But tina chageta kego somtando. Ono Nancy, are you telling me wasego okototebinga your first love umusacho yigolenge nere momere netolenge counseling amini program wa mashpak nere olengo musacho umutangani tu ko sia nere kimubere turate akako wolito akako ana HIV 3 things imagine atango obwanjani obolito na HIV Jones tukwarengere dia yora madenga twanda turapim because usena say out of that struggling kwa roje ngana nyodira sengo liera tiganje ndara mono ngakiro mate ngwa ngorengere ono dumno ko tana kina ya ite o ma tuko yetera mbaka kwara ni so ngule na bongo bwene wana nje namna so yete ngule yu lakini na mate na ki kuchinde ko ya umera churi ko yumera your first attempt turi ko ma kingo churi ko ya umera ono ko ayo ko so ngule yo ki tuko me usingitinero awatana kitiga so yabo chima umuru yo itigu yani watamu gutangani tuga then you met ugomera na Beyonce umwanche umurigereria aturi na Nancy no igwete umusaje we mutangani ga yani anjirega tuanjanire bon akampea mimba akamwa HIV akamwa no bwanje nturate tingumanya bano bose no bwanje ni osengi lakini rende ilifanyika yaliyopita sindwele tunafaa kuganga yajayo na yakimwagika hayazoleki maji ipo no mwancho murigeria kara nkurigeria biro byane director yane yakoro kwa Victor Obangi agonde nga jinse bonega cherire agonde nga toche toligi yonde naende wiki egocha ipo no mwancho murigeria to baisa kusuka ngocha kwira na tole na Nancy ejumaine egocha atotebye Mario kona arali gorano intente gosoma kuru ase Nancy ayangu kulihinde jumaine gocha egoronte inga ndiwacha gitoko yatumeka na kiesabali ya beire na ki when you are out of that stigma na ki alenge machontebi when you are out now umekubali your situation na kirocho umaboga ndrete and some advice which is someone chumuligeria bogeta seni Ndizi TV mbio mona asichinga kichao ni chenkolige na Ndizi maina mwancho muligeria ni biro bya care kulinde kwigwirire Nancy na amenyete na HIV a proud woman utagete gutanga senjire yensengima egerago konye igotobisa komocha na ende jumaine gocha chinsabune chiga tumirane ase Ndizi TV njeni gongoro kwa Sara Nyarangi on Twitter na ende butambi nigo bagoteba koramaya ogende